السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدوتو في دعوتو بيني شوجرة ترقمتا مرتي ختنو أكم لا يقدني فيادا جرتني سنجتا عرفنو ديبني جرقا ويقول يا فيديو سنمات أسنى جنيقا ساعات الرئي ساعات أكم ساعات ديبني يروقا دلقا هي نما خسر دلقا تمالين جرقا دلقا وكدلقا تريد جبرية فيها إن شاء الله هنو ديبدي جرا بليا كيا أكما جينيغا اتفوفو كيا وبفديتين جرا هنو تيغا هو بليا كيا هنو ديبنا جرا هنو وراني كيا وكوباي جرا أكما جيني اتفوفو ديما أبدا نديسو نما صديق كيسا بيفتو غلوچا وردا إسان كيسا خانا خيسا جرا فودو دا قبايتين جرا إسان كيسا كدا وما قدو مالي غرا نكا بناو بليا كيا غرا خيا قبني سداف إسان خانا خيسا تاكمو ورين نتجارب إسان سدين كيسا تاكفورتين دا وما قدو دين تاكا وكا وما غالا تنا خيسا جنجرا نجيتين تاو جرا بليا كيا خانا رتوا جتن إسنتو بيخا خلافو بليا خيا اتي جراني جو جرا خيا قبي فتيتين جراهونو أماو إرتي دوليتين بكا جرانتي ولك بماني تتاو جراني سان لين قباي نويجي ناجو جران قبايتين سان يجي جرا أكفونه تكا غلطة فودو من ساديني أفري أبي أبا ما قدون كبا تكا بيفتو من سيدك takka bakka isin jirtutti guyyaa san qopheeffadheetiin jira waraana kiyya kanaafu gaa insha Allah nu faana turaadha jara kiyyatti dawwalee isin dhageessisa kanaafu qophaa'aadha qophaa'ine eeginaan jedhanii amma isaan gaafadha insha Allah bakka isaan jiranii obsa bakka isaan jiranii yarigaa bu'ee jira bilbilli bu'ee jira kanaaf obboleeyyan kiyya waa isaan jaagaa walumaa nu dhageenyame halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد هو نجا فيادا. أبو جيتا. جرا ولا جبتوت. جرا الحمد لله. نجانو ديمو. نجا ولا الحمد لله. كم سنة نجانو تن؟ نجانو الحمد لله. ما لبو جرا خاني أكم قوتت ستر فني. أي. أبو جرا وكيسري جرامي. جرا شننو. أيه أو بر سمعنا من كبار سمعني بر بوت ما تاتو نم جبا بر سين كبار ما شاء الله لدي وأما واسيبوكا أما جرى خنا خيسا بيفتو في وردا في غلوجا خيسا نما أما نتد أما تاجرني ما خنا نما وجنياني غلطن بيكو منامي جاني حاصل جرني وجنياني تنان إساتو وجنياني ولا لبناتو ولا لقو جرحن إيغا سنورا قادة ميو تنا دينجتا قويا غافا من عبد مالكتي وجيكا مارسو يامني وجي توري وجي حسان توري ميو غاف سنو ما جتي غاسينو سمالي سنيرو ما جتي وان هندا وجي حسان توري أتورا قادة غاي eega mana kana guutuu isiitu khiree sinaa jetteetti khireesse waan kana guutuu itti bitee manatti galche amma inni golochaan magaalaa kanatti deebinaani qoy immoo mucaa kana eessa jaalattan jaare maa abbaan maatii tana odoo qabuu mucaa eessa jaalattan jaare maal hoo qaama isaa kana laatte moo qoy mucaa mataan ofirraa ofifuu molaa kana maarraa jaalattisa
kana dhabama godhuudhaaf amma qopheeffannee takka biiftuu dhabama godhu takka wardaa fi golicha kana keessa amma guyyaa isiniin jeessan guyyaa san qophaa'aadha yeroon takkitti isin dawwalatti qophaa'e. Mana ni beektaa ati bakka? Halas bo awam warbo ati najiradu isin jawat leenca fi najiradu. Hai khanu awa khaka kheti kana bar udo atiga sida December ga sadigote datega indande daga warabi goriga mal gona ta rakon ko atuni gesa inshallah. Tamam rakon ko wo rakon بعد تعالى خجبني سانا ما كنتي الدنيا لا تخجب مالي نفودا أما سرقي سيقول أمارة سيقول سرقي سرق متي يتاو دينتي إن شاء الله أنا ما لا لا ما نو كوتا إمر وان كوتا هني بر قالوا تتكبر جينا بيتا tanan ja nuti wani nuta war mo kota khana kota tane dirkaman yo jille ninjala ne gidin ninjala china kam hai hai gare tenye se duran gare tenye se te mire ega wani rachalen wani nukhnin adunya tan to bane hordooto kana jirate teenya katti dubbataa jiru waan isin khijiba kanaatu nu aarsi jira malee waan biraati iddoo duraan hojii khijibuu baatte waan kana sasan nu beeyte kanaafuu khijiba isin katti natti khijibtee sin jaaladha naan jecha achi gara galtee golocha hojii deemaa na hojii deemu jirti kanaafuu takka isuma tana dhabama goona anama waan arra waan maalii yaadise isuma tana yoon isii fuudhee dhabama godhe golocha yoo dhugaan jaalate irraana fuutaa akka jedhama akka isa takka mana isaa dhaquu baannillee isii fuudhee dhabama godhe golocha yoo isii dhugaan jaalate irraana fuu eega amma tanaafu amma isii tana fuudhee isi hidheetin harka dudde deebisee affaree dhabama godhu isii awwaalu yeroo isii awwaale inni nu as baa yeroo isa san harka nani naqanne jechuu isas tama kan rakkoon qabu kana naati qopheessaati guyyaan bara guyyaa kamisaa fi jummaa keessaa insha Allah rabbi achiin nu haa ga'u qophaayatin jira anis ittiin qophaa na eega anis almaa isin dawwala rakkoon qabu yaa akhi garaan na gubate mataan na oowwu jira ammoo wallaahi cuggaara kana na qabsiisu jiran garjar yalla insha Allah habibi kiyya nagaan naa turi ha yalla baabaa habibi kanaafuu hordoftoota kiyyaa kun akkana jaa jirti ijoolleetti jiras nama adabsuudhaaf ta qophootte jira nama adabsuudhaaf ta qophootte jira maal furmaateen dhabama taatee mul'attee mitiin anna amma golochaa taa biiftuu taa an hadhaayatin jira onneen naadhootte hadhaayatin jira isaan kana keessa wajji nyaanne isaan dubbatan kana namni yoo wajji nyaate nama miidhu obboleeyyan kiyya anammoo nin jaaladha duraa isaan kana haalan isaan jaaladha amma jaalate jisan isaan tu balleesse eenyu balleesse biiftutu an nu arduudha dhabama godhe waan garaa kana biyya keessa jirullee ichiitu foormaan na keessaa godhe kanaafuu obboleeyyan kiyya takka biiftuu tan isii xaffaree fuudhee yoo isiin anisum tana fuudhee an aruuza godhee yoo isin hin garsiisin hambiinidhaa mati jeen duraan kakadhee dubbataa tureti irra deddeebi'een kakadhu ammoo garuu golocha mana inni jirus dhiira beeka mana inni itti gales dhiirattu beeka mana gaafa argee biiftuudhaan itti ilaaliif jesan edaasanii miti kabiraa biiftuun gartee itti galchite dhiirti ni beekti jechuudha mana inni itti galelleedha kanaafuu
hiciteenye waa hunda dubbanneeti usii jinaan jitte turte ijoolleni kanaaf hordoftoota fi daawwattoota keenya qophoonneetti jirraa itti deemu jirraa waa isin jettan abadan angawaan jee takka irraan ooluu nama godha warri na arrabsitaniif kanaan na faarsitanii mataa kiyya gubbasin jirtan obboleeyyan kiyya hordoftoota fi daawwattoota shamarranii fi dargaggoo iddoo hundi keessanuu wallaahi isin jaaladha isin kabaja obboleeyyan kiyya horaa bulaa nagaan naa bulaa isin jedha